Mu ijambo ryatangaje abantu benshi ryatangajwe n'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Donald Trump, ati sinshaka kongera kumva ijambo M23 n'abazifasha mu matwi yanjye. Ati rwose sinkeneye kongera kubyumva. Mu gihe uyu mugabo yatangaje ibi ngibi hariya muri Uvira, muri teritwari ya Uvira, ndetse imirwano ikomeje kuba mibi aho M23 ishaka kongera kwigarurira umujyi wa Uvira, ndetse ubu tuvugana ngo bari mu marembo ya Uvira, mu gihe ingabo za FARDC zo zabyutse zirasa Ruzizi. Ibintu ntabwo byoroshye cyane mu gihe Washington DC bitegura kwakira intumwa ziturutse mu Rwanda ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nubwo igihugu cy'Ubufaransa, Israeli, abarwanyi bayo, ndavuga abarwanyi b'abacanshuro bo muri Blackwater bayobowe na Prince Eric, bigeze no kubeshya ko yafashwe na M23, gusa cyari kinyoma no kwikirigita bagaseka. Ibyo ngibyo ntabwo byigeze bibaho, ndetse si ibyo ngibyo gusa, ndetse nabo n'Uburayi cyangwa se Ubirigi utibagiwe n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biravuga ko bari guha imyitozo abasirikare ba FARDC badasanzwe, haba mu kurwana no gutega ibisasu mu mashyamba, kugurutsa drone, gutegura urugamba ndetse n'ubutasi mu bigiye bitandukanye. Rero bari guhabwa ubufasha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero numva zikora ibishoboka byose kugira ngo bya birombe Perezida Antonio Felix Tshisekedi yasinyiye ko abyegurira Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi zigomba gukora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro kugira ngo bikunde bigere mu bikorwa. Ibyo ngibyo rero bigomba kuba ari uko M23 yavuyeho burundu. Niyo mpamvu uyu mugabo Bwana Donald Trump yatangaje ko mu byo yumva cyangwa se ashaka kumva hatarimwo M23 n'abayifasha, bagomba gukora ibishoboka byose rero bakava mu bice byose bagenzura no muri Congo ibya burundu. Ese M23 ishaka kongera kwigarurira Uvira iraza kubigeraho, dore ko mu minsi ishize bahavuye bitewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku gitutu bashize ku Rwanda, nk'uko byanagarutsweho n'umwe mu bajyanama ba Bwana Donald Trump, Mossad Bros, akaba n'umukwe wa nyakubahwa Donald Trump, ndetse bivuga ko bahamagaye Bwana Perezida Paul Kagame bakamusaba ko bavana abasirikare bayo muri Uvira, dore ko n'ubundi ngo ubutasi bwa CIA bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwemeje ko abasirikare bari muri Congo abenshi cyane barwana ku ruhande rwa M23 n'intwaro nyinshi zikoreshwa byose bikomoka mu gihugu cy'u Rwanda. Reka twumve rero icyatumye Bwana Donald Trump ahakana kongera kumva M23 n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse iby'umwihariko igisirikare cya Rwanda Defense Force RDF gishinzwe gutanga inkunga n'imyitozo ndetse n'abasirikare mu kujya guhangana n'izi nyeshyamba bita ngo ni umutwe w'iterabwoba wagiye guhungabanya umutwe cyangwa se ugiye guhungabanya umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Perezida Bwana Donald Trump rero ngo ntashaka gusubira kumva inyeshyamba za AFC n'abazishyigikiye bose muri RDC guhera muri kono kwezi cyangwa se mu kwezi kwa kane mu mwaka wa 2026. Yatumye rero Department de ETT gutumaho abategetsi ba Kinshasa ndetse n'aba Kigali, Washington. Iyo nama kandi iraza kwitabwa ndavuga nyine uguhagarariye intumwa ndetse wa Perezida Paul Kagame ariwo Mauro de Lonzo, ndetse na General de Brigade Patrick Karuretwa, ndetse na Directeur General de la Corporation Military International w'u Rwanda ku ruhande rumwe, no ku rundi ruhande iraza kwitabwa n'intumwa ndetse zidasanzwe za Perezida Tshisekedi arizo Patrick Lubeya, ndetse hateganijwe ko Fiel de Lutu ya Kinshasa nizahabwa Fiel de Lutu ya Kinshasa nizigera ihabwa i Kigali, ndetse amakambi ya gisirikare agera kuri 4 Amerika azajya cyangwa se azajya ku butaka bwa RDC. Ubwo nimvuga amakabwumve batayo zirengenye za Amerika zizajya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, harimo n'izigomba gushingwa muri North Kivu. Ibyo ngibyo rero bikaba byemezwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Bwana Donald Trump yavuze ko guhera mu kwezi kwa kane tugiye kwinjiramo adashaka kumva M23 n'abazifasha mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Iturufu kano kanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Congo bafite cyane kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amabuye y'agaciro babahaye, kandi banabimiriye bagomba gutangira gucukura muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, dore ko kimwe cy'ibirombe cya kabiri byose bibarizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Bwana Donald Trump yamaze kubihabwa na Tshisekedi ku masezerano basinye nyuma y'amasezerano yasinywe hagati ya Perezida Paul Kagame ndetse na Bwana Tshisekedi, nibagiwe na mugenzi wabo wari yahagarariye Bwana Donald
Trump bikaza no kurangira rero hasubiye bongeye gukora amasezerano ku mpande ebyiri u Rwanda Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse na Amerika gusa. Mu gihe rero ibyo ngibyo biri kuba nako n'imirwano ikomeje kuba hirya no hino cyane cyane muri Repubulika Demokarasi ya Kongo serwa ni ukuvuga ngo leta baravuga ko M23 na leta y'u Rwanda noneho ngo kera kabaye leta zunze ubumwe za Amerika yemeye imikoranire rero no mu bya gisirikare na leta ya Kongo, aho u Rwanda rero rwashinjaga Kongo gukorana na FDLR, none birangiye byose Amerika nk'ibigize zeru, ndetse bakibaza ukuntu Amerika igize zeru abantu bakorana na FDLR kandi ari umutwe wagisizwe ugizwe n'abakoze jenoside yakorewe abatutsi, ugahita wumva ko ari inyungu zabo ku giti cyabo bwite nyine leta zunze ubumwe za Amerika bashize imbere. Haribazwa reba M23 izakomeza kugenzura ibice ifite ubu nyuma yuko wese yeguriwe ikirombe cya Rubaya. Ikindi kibazwa ni impamvu shingiro z'u Rwanda kujya muri Kongo ngo kurengera abavuga ikinyarwanda niba bizagoma ndetse kugirwa ishingiro mu gihe Amerika yimanukiye yamaze kugera ku butaka bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Ese ubwo M23 nirangiye nicyo kibazo yibazaga wanditse inkuru. Mu gihe ibyo ngibyo biri kuba n'ubundi nakomeje kumubwira ko muri RDC imirwano ikomeje kuba. Nge nitwa Olivier, yitwa Exafifo News. Kubera iki bwana Donald Trump atifuza kubona cyangwa se kumva M23 mu matwi yiwe, kubera iki se adashaka kumva bayifasha mu matwi yiwe, bivuze ngo nibazo ku Rwanda kandi rwamaze kwemera ko barakorana. Ngubu ntabwo u Rwanda rugihakana ko bakorana kuko rwarabyemeye, rubyemera nta gahato, rubyemera babicishije muri ambasaderi wabo mu Kanabano ubarizwa cyangwa se muri leta zunze ubumwe za Amerika. Rero urumva bariyo nyine barabyemera, ntago ntagaranya bya bindi bavuga ati oya perezida waraga ati M23 s'u Rwanda nta nahantu bahuriye n'abaturage b'abakongomani. Oya ngubu nyine n'ubutasi bwaseye barabyemeza neza. RDC birimo rero kuba ubu ngubu umutwe wa FC23 wamaze gufata umutwe wa FC23 wafashe ubugenzuzi bwose bw'agace ka Kirungu. Igice kiri cy'aka gace cyari cyarafashwe ejo kwa mbere ku itariki ya 13 Werurwe nimugoroba n'ingabo za FC23. Rero bamwe bavuga ngo birakwiye kumenya ko Kirungu ari nko mu rugendo rw'amasaha ndetse n'amaguru uvuye muri Ruvira gukomeza hejuru ndetse y'umugezi. Uriya kuvuga ngo uvuye hariya muri Kirungu ugiye Uvira n'amaguru na amasaha 4, ni hafi cyane. RDC rero Uvira yugawe cyane n'abawazarendo bazibiye abanyagihugu bava mu bice bigiye bitandukanye cyane cyane muri za Bukavu. Uvira rero ku itariki 16 ndetse z'uku kwezi turi mu 2023 abarwanyi b'abawazarendo bakorera muri kariya gace ka Runingi muri teritwari ya Uvira muri Sud Kivu batangaje ko kuri uyu munsi abanyagihugu baturuka mu bice bigenzurwa n'aba 23 babujijwe kwinjira mu bice by'icyo gisagara kuko ngo niho hava batasi. Ku bw'amasoko menshi iyo ngingo rero ireba cyane cyane ingenzi ziva i Bukavu, ubwo bareba cyane cyane bava muri Bukavu n'ibindi bice byo muri kiriya kibaya cyangwa se byo mu kiyaya ca Ruzizi. Ubu rero kigenzurwa n'aba 23. Ingingo rero isigurwa cyangwa se ingingo igezweho isobanurwa nuko cyangwa se isigurwa ko ariyo iri gucungera umutekano cyane cyane. Mu butumwa rero bwahawe abanyagihugu kuri uyu munsi abawazarendo bamenyesheje ko bagaye cyangwa se bugaye bafunze igisagara cya inkuru iri mu Kirundi, ndetse bugaye cyangwa se bafunze kiriya gisagara cya Uvira ndetse ku banyagihugu bava mu burere cyangwa se mu bice bigenzurwa n'umwanzi wabo ariwe M23. Abo barwanyi rero bemeza ko bikeka ko bamwe mu ngenzi cyangwa se bakora ibikorwa byo kuneka mu ntumbero yo kumenya ibirindiro bya FARDC n'ibirindiro by'abafatanya babo bava muri ibyo bisagara. Rero batumwe na M23 bikaba ngombwa ko rero baza kurwana n'abantu baze. Ati twarabonye ko amamodokari menshi ava i Bukavu atwara abantu baba barimo bagenda bareba amakuru ajyanye n'ibirindiro by'abasirikare Uvira, nuko abawazarendo batangaje ati ubu rero igisagara cya Uvira kigenzurwa cyane na FARDC ifashijwe na wazarendo n'iyindi mirwi y'abarwanyi muri ako karere. Abanyagihugu kandi birukanywe mu masoko. Abanyagihugu bo muri kiyaya cya Rudizi cyane cyane Ikamanyora, Ruvungi, Ruberizi, Sange bemeza ko kandi babujijwe kujya mu isoko ya Kashatu iri mu karere ka Runingi. Abanyagihugu rero basigura ko bari baje mu bikorwa by'ubudandazi muri iyo soko, ariko ko birukanwe nabo barwanye Kumva
birukanywe n'abarwanyi ku mvo z'uko uburere baturukamwe bugenzurwa n'ama 23 rero bagakeka ko ariho hava abatasi baba 23. Amakenga rero y'amashyirahamwe yigenga, bamwe mu barongeye amashyirahamwe yigenga yo muri teritwari ya Uvira iraranjwe cyane ishinga n'ingaruka z'iyo ngingo ku buzima bw'abanyagihugu buri munsi. Ku bwoba iyo ngingo rero ishobora gutuma abeshi mu banyagihugu b'Uvira badashika ku mirimo yabo no mu bice birangirizwamwo ibitungwa byabo cyangwa se byabo mu kiyaya cya Ruzizi nka Sange, Miteruri ndetse Ruberizi, Ruvungi, Ruberika ndetse na Kamanyora. Ingaruka rero ku butunzi zidasanzwe abahinga mu bijyanye n'ubutunzi cyangwa se abahinga mu bijyanye cyangwa mu bijanye n'ubutunzi muri ako karere bamenyesha kandi ko ashobora kuba ingaruka ku butunzi zijyanye n'iyugurwa ry'amayira hagati ya Uvira na Bukavu. Bibutsa ko kandi urujya n'uruza hagati y'ibyo bisagara bibiri rwari rwarasubiriye kuba rwari rwaratumye haba ihananwa ridasanzwe cyagiye ifata biriya bice. Abakora ingendo hagati ya Uvira rero na Bukavu bari barasubiriye gutangura ibikorwa byabo. Amafi ava muri Uvira ndetse agurishwa cyane byoroshye cyane Bukavu mbere n'Igoma. Ku ruhande rwabo ibitenge, impuzu ndetse imiti biva i Bukavu byarinjiraga ndetse bitagoranye cyane muri Uvira, niko kubasigura. Ndetse ku bwabo basesenguzi iyugurwa ry'uwo muhora ubundajwe cyane cyangwa se ubundaje urahakwa kugira ngo ingaruka mbi ku banyagihugu bo muri ibyo bisagara bibiri. Ibihuha kandi cyangwa se ibihuha ku gitsure cy'u Burundi. Ku rundi ruhande bamwe bavuga ko hashobora kuba harabayemwo igitsure cyo hanze y'igihugu. Ku bw'ayo makuru atagira ibyemezo, indongezi z'u Burundi rero zoba zatumye wazalendo kugara amabarabara ahuza Uvira na Bukavu. Iyo ngingo kandi yaba ifise ihangiro ryo kugabanya uruja n'uruza rw'abadondazi bahora baja i Bujumbura kurangura ibi bidasanzwe badandaza i Bukavu. Ubwo uko ibintu rero byifashe mu karere, umurwanyi cyangwa se umurwi wa M23 ugizwe ahanini n'abarwanyi b'abanyamurenge uko bita kuba muri Congo wasubiye gufata ibirwanisho rero mu mpera ya 21. Ubu ukaba winjiye cyane mu ihuriro rya FC ndetse rirongowe cyane na Colonel Nanga wahoze arongeye umurwi w'igihugu wigenga wajejejwe amatora muri Congo. AFC rero igenzurwa uburere bwinshi cyane bukomeye bwo muri North Kivu, muri South Kivu, harimo Goma, Bukavu, imirwa mikuru izo ntara zibiri hamwe n'ikirombe c'Urubaya ndetse cimbwamwo kuruta nyinshi cyane ku isi yose. Ubwo butare bukoreshwa cyane cyangwa se bukoreshwa cyane mu gukora ibyuma by'ubuhinga bwa none no mu mahingiro agezweho. AFC rirasaba ko Congo koba igihugu kigizwe n'intara zigenga. Ibiganiro hagati y'ibihugu byararenze. Kinshasa rero yagiriza u Rwanda gushigikira Kigali nayo ikagirizwa yikeka u Burundi na RDC byo bishigikiye FDLR, nubwo u Rwanda rwubihakana icegeranyo cy'umurwi w'abahinga bo muri ONU kivuga ko hari abasirikare bari hagati y'ibihumbi 20-25 b'u Rwanda bari gufasha abarwanyi ba FC 23 ku rubuga. Intambara zirabandanya nubwo hari amasezerano Washington yatewe umukono kuva ku itariki 4 Kigarama 2025 hagati ya RDC ndetse n'u Rwanda ku buhuza bwa Amerika, bikerekana ubwigoro bw'ibihugu bwananiwe kugarukana ituze mu karere. Burundi rero bwari bwitabye ayo masezerano nk'indorerezi buserukiwe ndetse n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ku bw'icegeranyo rero c'ubushikiranganji bwa Congo buhujejwe intwaro yo hagati n'umutekano cabonywe na SOS Media Burundi muri Kigarama 2025, Burundi bwoba bwarongitse hagati ya
ya Nyandagaro 2022 na Kigarama 2025 abasirikare barenga 29,000 ku butaka bwa Kongo. Aba basirikare rero bakarwana ku ruhande rwa FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo bashigikiwe na Kinshasa, bakaba barwanya ndetse urwo rwandiko kandi nyene bivuga ko kandi abasirikare b'abarundi bagira mu bihumbi 10 bakiri mu ruseruko bwari dese aho barungitswe mu burere bumwe na bumwe. Urwo runani rero rwaba rurimo n'abarwanyi ba FDLR, umurwi w'abarwanyi b'abanyarwanda ndetse bo mu bwoko nyine bw'abahutu, kuko ni bamwe mu bagize uruhare muri jenoside. Bamwe muri abo rero bagirizwa kugira uruhare mu jenoside nyine yakorewe abatutsi 1994. Umutekano rero uracari muke cyane Uvira muri Kigarama 2025. Yarigaruriye Uvira, igisagara kiri ku birometero bikeya cyane gusa uva Bujumbura, umurwa mukuru w'ubutunzi u Burundi, aho ndetse ahari ibiro by'ishirahamwe mpuzamakungu. Rero aseseruka ubuserukizi n'igice kinini cyane cy'intwaro imbere yo kuva muri ico gisagara muri zo nzelo bivuye ku gitsure cy'Amerika. Amerika rero yongeye gutangaza ko idakeneye kumva ngo M23 kubera mu kwezi kwa kane. Reka tubihanga amaso turebe uko biza kugenda.